Borjan constituency Aparman Phangadong along CEM pen Ratatum Kachingki Kachethanamai Misen pen Kapachun pot. KAAC Deputy Speaker Avijit Kru Arideng pen Theli Arongarat Atumaphan JJMA scheme malang kang pupon. KAAC CEM Advisor Elvin Tiron Ratatumaphan Thantabaret Pusi Abarim CEM Jotson B pen Akoy Pipon. Sata Chandi Mahagyan Joygola pen Anando Mela Kipangchingpon. Aprangsi birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba birta longpen samil jang terangpi non arjuik tha birtang tonpen. Karbiang long aradatum kisung ke boyalama putha kachingki kachethan japhan KAAC atumpen paturpi pongsi break jam MEC constituency tina longta CEM pen radatum kachingki kachethanamei padopon bomro. Lason rakthak si kedamtang thire ni phai pho arni Borjan constituency Aparman Phangadong pathuak lamalongsi paman pon. Bangso amaya long CEM Tuliram Ronghang MP Amor Singh Disu DC Nerola Phangchupi Borjan EM Surya Rongphar Council Secretariat CEM Taro EM's MSS Chairman Lapen Manpeng Gidu Gitigiding Gidu Anatum Chitongtu Borjan Angkang Howard Tin Tami Gidu Kisung Alampen Chinglok Borjan along Solar Project Sainik School Lapen CBG Few Plantation Aputha Karjudun Padu Lapen labang soalong CEM pen setami isi penisi lamboy piponlo. Solar project laki bipon vekpo. Lapen ladak lokel atau mamasi 3rd grade 4th grade sakuri setami longpon pupusi klardak pen CEM pen ningje ponlo. Lapen sainik school tami bivek pupusi klardak pen alam thi ningje ponlo. Lapen towar tami kiselam japhan lamcak cipitekang. Lapen JJMA scheme kitang te an tami pininga singkanang bong patang lapu pusi CEM Tuliram Ronghang Raramai Pialong Ningje Ponsi Mai Mesen pen pachun ponlo. Pangsensi lang buku area ke soil school before nek po itu ipila ceklo pen kita kambang jengko. Don ngali itu mohet miliphan inu tanya itu miliphan na aku. Jadi non advantage Assam 2.0 long jekar jelom ta dak pilih sinang biji dak nang biji ko pilo nang biji ke kadang nang bilong ko pilo le po lahai lam ta mo ino baini tumnar kutulo don mang le to ladak nang biji abang ke nang tu da chini lo dak akapek le nang biji kali dak nang biji ke dak biogas mana ladak bab sikiji kalau bab itu ladak bab ke pensil ko gas ka bunai oil ka bunai ji diesel ka bunai ji lasi ladak ko pilo mala tu thane yalle kelong ni ke mohe alvin tero nalam sinili than po jeda gore yawar sai kelong ya khai do pik hom ga jomda tu na tum do pik lasi dan tan ga jomda tu na tum do pik lakui tahun milik kita pajir. Long lawan to, tapi condong arah datum dak kisung keboy alam he alam datum top, penalang tu CEM karban iba jo pano, nasi CEM karbo cekang lo dak Borjan hawade depan kami si alut hui so mana buket cemar po, kaso buket long sitok erpo. Ladak titima kenanggi keperang nanggi halas solam kerto erpo lo nasi laso bang ningarong lo nasi dak ala ral atuhin menjipidun sama kisung keboy alam teduan kami CEM sar ningkan si ningkan hinga bong alang lagi klaim pun alam pacun dulu si ningarong lo lalu las penangkan part me rundak ini nama so asai pacun aja pan kita di padam sepadu tum topik dak Indonesia chairman pen chenglok party long mundola presiden dan board chairman tum do alam tum si dak hakit cheng pun nama adim kepang kai pen chenglok ahem ikin kecil sekedang adung klaim lo tapi nak kau ongdung dah itu Borjan hawar long arah tu nak tung tuno haning sambil macam tung tuno dah kasi ani aku ngalam tu tuno ngajak apa ngajak lam the itu kaju kasini kan tung ngalam the pun hakam ni adu tuno lo CEM sada thakang lo MP sada ngajak lam ni kang lo tapi nak itu mah advisor tu CEM kai Elvin Tiron orang itu ni pakar kang lo kasi rada tung tu confuse abilu kolam sesi ni macam lo
Tune aku miki kiseng goya tu puta mer kaya la ketum cingiro la kang tam ben ke wang tum si khang bak le dia tum isi ke ni ya mendong de to hala hala so kadekti timung ha me ho rajen timung alang si so komiti kiseng alang si kali ni kalang lang pang dan tanda were salang kelang hera sor alang ni ke kecirap lo ya lo ciri si pura lang da ka we ba chet na we lalu aku mau ada tum ka hut pulo je da ke solar project long PG long leke 80% long leke karbiang long boyan long mo chi sa ma he tu already naga tum ke chai dang sai de lo karbi tum si ko mane chi lo mane chi lo mane pa la lo mane list lo pura so long lo tame jak 20% long leke karbi long le la including ni list on ni ka 2016 or 15 ni kan ni ka chi tho so long le ka nam tu tan ni long le ta kon la bo le ke nia di pota pen cheng no ko de tang kai na pi long le sai de lo ni da pi du no so na ka kapre kum da pi du do Sehala kipi tu hana mangke dak kabelong Thomas Council pen compensation PG pulo se compensation ko an tong PG ne ko bangke sini hala highway long pisong long deji semela dak so long le nam long ko compensation sab long ko la pen part me aso long le long pi ma kedo ke pen tharwe jang tong ko we ba hala ko pina sen rong tonala ki tang situ pute hala so handa bang ko polam situ tapi an part me hala dak ke claim long hadak forget jitu claim chitwa asa oreng warsa en ke hala so affected a village on 32 village was dolo so 32 village atum ben se dak do populo ka dungare ana mangke hala so solar project pen towar puno school puno tame solar project so company tum je APDC la tum se impon po so MOU da ba posil lat latai silo Nijang Karbiang long lakha ke thom Jinthong constituency ke parlo thalia arong arata phan panong si JJM scheme pen ki bipon asai patang kon pamisi ke damtang there ni phai phoarni KEC deputy speaker Avijit Kro ari ding pen kang pupon labang so kang pupon mayelong alusyaman pen KEC deputy speaker Avijit Kro Socheng constituency VDC chairman lapen Jinthong VDC chairman long ki tiron Jinthong mondola kong chunbang gubin khwat pen chinglok thelia arong asar lapen pinang pamit kiting ado chetong buti lapusong si rongara ta tuma phan ki jona langa war sai ki pipon thega pot thelia arong don faro isira don chokner kebra isira ta tom Jinthong MEC mate deputy speaker Avijit Kro phan ka churu bajar namat ke la ning arong elo nitum dak tlian ke la langahin ke isungan te bigno na lo malam la January tu Mei an ke lentum ke la lang juna lang ta kahilu ridam nangi pima la tini alangkar akhap a kini ta thep lo kot anon pini la sa nitum pan la so JJM GP penamat jadi nitum joy ulo yang makam joy lo ha ka ba kahilu adim ta nitum rijok lo an ke ahok lo nitum sarapan curu pik lo Lapen labang so along lapu opposition party atumpen Jinthong constituency arlo development theklong lipin langpu akoi ki pi aputhak Jinthong MEC constituency deputy speaker Avijit Kro hinpen Jinthong along development theklong lipin langpu kaningja tuma phan arikan ot pondong si paklang ponpu puta ningje ponthu amri pen hemari bongrum karbilong reberta CM sarnang kapori consider nangkele Barni silom ajaka opposition party tumang Jinthong long je jada kam ta claim play development theklong li potowar ve me ve lang ve Jinthong long son nangli tumong si theklong le lang poten nili pinyang pudunda lo je nangli tum theklong li poten nili long nang du nangli tum nang rikan ot pondong si nili nang japon pokodak da sin nili tum kam ke claim mala pen press atum nang padudunang la pen karbing long arat on the life nang palang dunang life le pino je nang rikan nang ot pondong sinili nang ponpo nang litum nang dun haite lapen kiwang ye phan hem konglong a bhara mate atangka avi bote halanda nili nang pipo je wango nili na paklang ponpo nang litum pu development avi bote nili nang paklang ponpo nang litum aphan nang rikan ot pondong sinili adim long nang ponpo nang litum pu development avi ajak tum pani sinili social media long theklong je mas kimpa patang depu ongoing scheme lake non claim bo mas scheme lang adet par potensi kapatang tedet bote halake kapregalam sta claim bo ma ulong sinang nang ka upus dun pulote lake inu lasi tang tedet bote nili panang punusta claim bo hurke nang padistap dun
la sinang li tumong si kupine do plote nang rikano dong po nang duno nili na paklang po karbing long arat pandat heglong sar po chin hong ching tur ma ching tur ten aprang ke mobile and network kawe di ilum theng piang song si ar lucy phone ching kini ar long song ar lucy phone ching kini nang klu tapi ni ani dak sabar pa non ako benengang bong ta BSNL pen Jio tawar aku non long nerke bedim aku nang singson po beneng bong lagi nili tum cingwai elo cingkiat masih beneng bong nang singson ili tu Kedamtang there ni phai phor ni Forum for Hills Autonomous State Movement atum phirang kiamai along abarim CEM Jotson B pen KEC CEM advisor Elvin Teron ke rata tumaphan ke than thaplok pusi jongpon bangso along PGR VGR alam pen ke chenglok ke damtang arni abarim risim kangtang pen kache song UPDS atum sorkar atum pen MOS 1 kache toka hota Elvin Teron pen ke Japon lo lasong si sorkar atum pen tangka ke vanjia lama puthakta rara tumaphan ke than thaplok pusi abarim CEM Jotson B pen Elvin Teron aphan akoi pipo Article 280 pen posawan po Elvin Teron chipinda wer de nona tuna dilo mati ninge der po Article 280 pen posawan po hala dakpan bang teng ai nang nelo kadbiang lo Autonomous Council bangke Article 275 along sipulo jela dak pensip Consolidated of a Fund of India, Kupi Makanangi, Hadato Alu, that administration carries your Pantaki mission upon the development of Kampanta, Sona Kampanta, Hala sort to Kulpensi, was Sanang Pinampu. None of people there, people. Elvindaron Elinus not Takelu. Hala Dapan Chiprek Ulu, Bosakewang system ciprek ulu nanti hadapkan kewang belu asini lah dulu konstitusi lo godak lo tok tu nona keprek system pun kewang nampak lang tako tok tu dan hota keprek system bowe non ke lamsam nang pipo central fund nang pipo permanent kalidar lah ke 275 alo maka permanent fasik to tanuna ke permanent fasik nang pigali jingkidang theko pede nang pipo ingkiam de theko nang pipo hala chok chik mati hilirias pun panong pamia article dolo tangka ko ania ku hala bang implement municipal board bangta town committee selamun autonomous council ba autonomous district council hotke town committee selamun arona jutang salam pensi town committee kimun lason thok si municipal board bangta non pena bangke council pen kimun pu pobang hadak 6 nulung thap nai kale bola de panchayati ras lo pen non da council so chifunong lege chifunong le municipal board lo ba hadak pensi pomenang to komuni nang to paga do we po hadak tha system da lo council pam tha par tipi kulo da lage QP ju pen panchayati ras along damju hala ke chok sige Elvin apansi punang ko alang si negotiation ki dun lo UPDA satung long laso bang posana pi ku India government ku nang ye dun lo alang ludek lo laso apansi hala UPDA zon bang hele se afek mati arang chi ne mati hatun hani li pu no to manke alang se spokesman lo alang se advocate lo Public Fund Minister Article 2 hala Karbang Autonomous Council lo itu citi betul lo High Power Committee lo jadi lipulo biar biara penteng aina ne Dixon ke that Council of Fancy absolute authority dan bidal betul Dixon konan ma aron pen long lik long lihat tung fanan ke dut thap tung fanan ke Cikloyan homa por pinon eviction non at any land usadak to ang any land na holong tami forest tami PR tami hok la kya a class avelo jada long do si tamelo council ke eviction Cikloyan homa por pinon
MOS mela so MOS kali UPDS pen MOS MOS one ba Elvin torun kala gidu alang sekado welo advocate lo spokesman lo pe lo kado welo a mediator lo so halas panseni pura no bang mutheni lipu bangga tumi dikhata ngi lo Indian Home Minister panseni lipu nang hempreka tu apa han sule no hak pangrengon puna ke putga bangga la ke chokchi putga mati record du bono dengang lo bang hune hala ke chokchi inura Indian Home Minister ka nengje nengja lam kali lagi ame tha mase amman ke kachipivir publicly tani le tuni puno lasi hala jai ka thar tu pham ke nepji rotoni ti tuman ke nepji hala lisong parhai tuman ke nepji tu tayar me ka chok chok mar tuman case pe bon lo da tume karer lo jai ka thar ki patu dam ha kohima rotoni ti pen lisong pa patu dam ha Darjeeling Northern ha Darjeeling da sini tum se hang lo wow ni tum dan sera kon po akarbar ba thur pak nang po thur pak lo thur pitun pak lo hala soni ni ningje delu KRS nahi pute Indian Home Minister pen Himanta Biswa Sharma fan pusi publicly niliget demand lo people lo po bangke kedutangan wan nang pasik sagare siksulong kedutangan wan bangta nang ki thi tuji po a polisi ke claim bangke chief minister pen Home Minister Umisa nasila tayar me kai nang ko tar me nang pe kai nang ko pa nang sinato Home Minister pen chief minister sinato si halai sansona lama ke lisong par ki chok chiawe roton ki chok chiawe jai roton tera ki chok chiawe jai ka thar ki chok chiawe dan dimano Assam government pen mane fan Assam police pen net nahi pute hala chief minister fan sinep nang ko Home Minister fan sinep nang Dokmukak chitung lang somati kasojan ma Durga Mondir along Sata Chandi Mahagyan Joygo lapen Anando Mela kedam tang theri ni phai pho arni pen pangching pongsi theri ni phai kreathom an paman ponji labangso Sata Chandi Mahagyan Joygo ki klem ponji abang phu kapre kadimalong pen chopapon lasonsi Achar Sri Paresram Upadhyay Dokmoka pen Achar Sri Kemraj Upadhyay Tinsukia pen Harihar Pokrel Guwahati pen lasonak thaksi kapre ka hawara long pen ta chitong dun labangso Joygo ke pado pona thepi pa pen kachepa jok ahirjumi ke long pen kachepa jok ningkilu pen kachepari ningkemang pen kachepa long pon rat long ri ke do ke thak kisung pen kachepa jok kardom karchu ke pangthir kangthir thei atunga phan ke pangthir ake mi pen ke paman ke papling jia phan usi chinipo dokmukak pen waisong terang karbilong re birta উত্তৰ পৰা আহা পণ্ডিত গুৰুজী সকল গুৱাহাটী পৰা আহা তদুপৰি তেজপুৰ পৰা তিনচুকীয়া পৰা আৰু আমাৰ ডকমকা কাৰ্বি আংলঙৰ নিবাসী আমি এই মন্দিৰ দুৱাৰ মুকলি উপলক্ষত মহাশতচণ্ডী যজ্ঞ আমাৰ গোটেই বিশ্ব কল্যাণৰ কাৰণে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং বিশেষকৈ আমাৰ বেকৱাৰ্ড হৈ আছে ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বসবাস কৰা জায়গা গতিকে আমাৰ কাৰ্বি ভাইসকল ইমান পিছপৰা আমাৰ সনাতন ধৰ্মত জাগৃত কৰিব কাৰণে আমি আৰু বিশ্ব কল্যাণ কৰিব কাৰণে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং সকলো ৰাইজৰ কল্যাণৰ কাৰণে আমি সেই মহা শতচণ্ডী যজ্ঞটো আয়োজন কৰিছোঁ কেইদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছে হাতত এইটো আজি 5 তাৰিখ আজি আমাৰ 5 তাৰিখৰ পৰা 13 তাৰিখলৈকে 9 দিনীয়া এইটো কাৰ্যসূচী কাৰণে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সনাতন ধৰ্মৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে Pinya birta lansi kang tonlo kardom